Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita kispe masesureng ri acara tasawuf versi baca-baca yang memenapas pele kulisar Ridwan Channel 65 mamuare padang kemana kina pak baraka oleh pengallahu subhanahu wa ta'ala nang kemana kina jajingi telah baca-baca sesureng nang kemana kina pak baraka kita telah baca-baca sesureng. Jadi sini suruk-suruk pasti mata jari tepat talori pengallahu subhanahu wa ta'ala suruk nang kena jajing kita lah baca-baca suruk. Jadi untuk yang pura subscribe pilih Ridwan Channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Memareki padang kemanaki nah jajing kita lah baca-baca suruk aja tak lupai bagi kangi atau tentunya komen sebanyak-banyaknya memareki wak di muki buruk memang boleh ku komen-komen tak manang. Dan buat pendatang baru aja tahu tak lupa subscribe pilih Ridwan Channel dan tak bagi kami di Facebook dan juga WA dan semua-semuanya aplikasi yang Anda punya, dan tentunya mudah-mudahan Lisa Ridwan Channel 65 makin maju dan tambah maju ke depannya. Dan buat para donatur yang mau menjadi donatur di Lisa Ridwan Channel ya teman-teman taji pemali sesureng mau marek pada kemarin kita barakaki oleh pengalau subhanahu wa ta'ala sesureng. Donatur silahkan kirimkan di nomor rekening yang kami gunakan atas nama Lili Susanti Bambe RI di 48810101365653. Jadi pak calling ini nomor rekening sesereng memarek pada kemana kini pak barakah oleh pengalau subhanahu wa ta'ala sesereng ya hari itu di 48810101365653. Jadi sini nampak berita sesereng memarek imal lebih dalek tanah laki pengalau subhanahu wa ta'ala nang kemana kita mas sumbang atau mak bere lori Lisa Ridwan Channel donatur atau peduli tentunya. Jadi untuk sini seserek kung kemana mereng kali ngaku Lisa Ridwan Channel atau menonton Lisa Ridwan Channel 65 ya ajak total lupa seserek pas mata jar tepat lori pengalau subhanahu wa ta'ala nang kemana kina jajingi telah baca-baca seserek nasabah angkasi parlauna seserek tak manenge ya hari itu baca-baca pak kajae atau magalai mak garur di tanah-tanahnya pak laun rumah atau pak galungnya pak dare sini-sini na ya biasanya garu agak-agak masa horok sesurah ku palesa pak kajak bawi mau mareki dena ganggu-ganggu bawi tata cara sesurah mak tomiro aja pata pojo aja napi karawa sekro tege biasa nola bawi jenar sesurah yon roi napi tetuk ro tujunan napi baca sesurah mak kedai tapi tatarna pasada sesurah ketelu aku menyangka saat kita baca sesurah mak bacana. Bismillahirrahmanirrahim. La bolok kepu asam mubawiye munok rilinoe muan caji bawi lesako rimade cenge mupasalai alemu laloko ajak mulepang sabak Allah subhanahu wa ta'ala ajak makasolang alemu musolangi kumamula kumapamula barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak calling pem baca-baca sesama marek padang kemarin kena pak barakah oleh pengallahu subhanahu wa ta'ala ya hari itu maka dibaca seserem Bismillahirrahmanirrahim. La bolok kepu asam mubawiye munok rilinoe muan caji bawi lesako rimade cenge mupasale alemu lalono ajak mulepang sabak Allah subhanahu wa ta'ala ajak makas ulang alemu musolangi kumapamula barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak calling pem baca-baca selama marek padang kemarin kena pak barakah oleh pengallahu subhanahu wa ta'ala ya hari itu maka dibaca seserem Bismillahirrahmanirrahim. La bolok kepu asam mubawiye munok rilinoe muan caji bawi lesako rimade cenge mupasale alemu lalono ajak mulepang sabak Allah subhanahu wa ta'ala ajak makas ulang alemu musolangi kumapamula barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi ana resesre baca-bacaan nareko mapalesa pakajak bawi ya tosi kedua sesereng ya to ya naritu palesa pakajak dongi-dongi biasa untuk pak galungnya biasa tata cara sesereng aku pesonnya saya sesereng ya naro loni sapuru telu napa ya lero kagak seserengnya napa pura tarik napa serta napa ya denrengnya galuta sesereng ya ceneri tapi dek me ceneri dengan berjalan tapi dengan hayalang atau pikiran sesereng. Jadi kurangnya bu akal letangkan hitamaku pikiran atas sesereng pura ceneri perasaan atas seting napa tatar napa serta ketelu napa tabah aja sesereng makadahe. Bismillahirrahmanirrahim. Agi cak biri nama kepani angkali ngaki ada
lesa kodongi rion romarak dekmu saba Allah subhanahu wa ta'ala anremu tinromu sapai riwan walainge ajak maka solan saba iya muana iya kumamula kumapamula barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak poling baca-baca sesurah mamar nafak barakat di oleh pengelau subhanahu wa ta'ala maka dibaca sesurah Bismillahirrahmanirrahim agi cak biri nama kepan angkali ngaki ada lesa kodongi rion romarak dekmu saba Allah subhanahu wa ta'ala anremu tinromu sapai riwan walainge ajak maka solan saba iya muana iya kumamula kumapamula barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak poli baca-baca sesurah mamarin apa barakat oleh pengelau subhanahu wa ta'ala maka dibaca sesurah Bismillahirrahmanirrahim agi cak biri nama kepan angkali ngaki ada lesa kodongi rion romarak dekmu saba Allah subhanahu wa ta'ala anremu tinromu sapai riwan walainge ajak maka solan saba iya muana iya kumamula kumapamula barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi yana sesurah bacana palesa pakajak dongi atau si kata le sesurah yana itu palesa pakaj ceba atau lancelan ke sesurah yaitu si untuk pak darah bar lemon reku berimpulu atau tentuna mak darah eku tok bulu atau sita ya atau sesurenge tata cara sesurah makutoma lakum pesonia anuta pesonia atau lok apa mula matanang yana sesurenge urani tarik napas serta makutoma renai tahayal tak dan rengit perasaan mak dan rekoroga darata jadi di joka perasaan tanpa joka sesurah aku renta tasat di mak dan rakip itu takap maka deki menghayal ki urani aku sesurah tarik napas serta ketelun apa tabah aja sesurah makadai Bismillahirrahmanirrahim Kerawulawa mualisa muancaji ceba lesa komu mabela sampai dalle halala mu karena Allah subhanahu wa ta'ala ajak muak kecak sabak anu mu polei angkalinya ki ada pole padamu mupas salama upas salama toki Allahu la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak poling baca-baca sesurah mamarin kaki napak barakat oleh pengelau subhanahu wa ta'ala maka dibaca sesurah Bismillahirrahmanirrahim Kerawulawa mualisa muancaji ceba lesa komu mabela sampai dalle halalamu karena Allah subhanahu wa ta'ala ajak muak kecat sabak anu mu polei angkali ngaki ada boleh padamu mupas salama upas salama toki Allahu la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak poling baca-baca sesurah yang hari itu maka dibaca sesurah Bismillahirrahmanirrahim Kerawulawa mualisa muancaji ceba lesa komu mabela sampai dalle halala mu karena Allah subhanahu wa ta'ala ajak muak kecak sabak anu mu polei angkali ngaki ada boleh padamu mupas salama upas salama toki Allahu la ilaha illallah kumpayakum. Baca-baca pak kaja balao atau biasa Andrea saya tak balah atau seserengnya bacana tata carana sesereng iya tatarna pas kita lu berata tarik kronolai balawa atau kroprena goreng balawa atau nape mapang melebaran makan reku kertu jenat tata seserang tapi aja kata aja nape yang ngoloi nape tatarna pas kita lu seserang napa taba aja seserang makadai Bismillahirrahmanirrahim ilampe iko muasala pasalai alemu ajak mak di bola palesangnya alemu musapai dalekmu usapat to dalekku ajak mak kasolam pada cengi on romu mulesa mu mabela riakenan remu kumamula kumapamula barakala ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak paling baca-baca sesurah mamarna pak barakarki oleh kuang Allah subhanahu wa ta'ala sesurah maka dibaca sesurah Bismillahirrahmanirrahim ilampe iko muasala pasalai alemu ajak mak di bola palesangnya alemu musapai dalekmu usapat to dalekku ajak mak kasolam pada cengi on romu mulesa mu mabela riakenan remu kumamula kumapamula barakala ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak paling baca-baca sesurah maka dibaca sesurah Bismillahirrahmanirrahim ilampe iko muasala pasalai alemu ajak mak di bola palesangnya alemu musapai dalekmu usapat to dalekku ajak mak kasolam pada cengi on romu mulesa mu mabela riakenan remu
kumamula kumapamula barakala ilaha illallah kumpayakum. Jadi ana rasa sereng pak baca-baca walaki mamarek kamana kena pak barakaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sesuatu kemilok dampak kemaraja sesuatu nakung kada apa salah saya selaku admin minta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa juga komen sebanyak-banyak sesuatu, yang penting komen maki ada sipak atau sipak lebih. Dan tentunya saya undur diri dengan ucapan terakhir daripada saya tentunya selaku admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.